Babukeli bensizwe TV1 siyanibingelela igama lami uNkosibonga Mngadi yo presenter yohlelo sathoza emakhosini. Siyabonga kakhulu ngokulandela ikhasi noma yokulandela le channel le okuya njengamanje TV1. Uma uthi subscribe siyacela usubscribe ukuze ukwazi ukutholakala nawe noma uthole usizo nomthole notification mawukuthi siya-upload ivideo. Namhlanje sesigodlweni esikhulu sikamkhulu Dotela sokunikeza nje ithuba lokuthi ukhulume nababukeli ubingelele uzazise ukuthi ubani lo ovela kwiNsizwe TV namhlanje. Sanibonani ababukeli nabalandeli bonke emakhaya. Igama nguNkulu Kadunga lokhulumayo njengamanje. Mkhulu usicelile usibhalele wacela ukuthi sifike sizovakashela lapha esigodlweni sakho la osebenzela khona. Ngiyacela ukubuza ukuthi mkhulu yini singayithola la ekhaya adume ngayo? Thokoza baba. Ngiyabonga kakhulu nokufika kwakho la ekhaya. Baba into engizoyifeza lana nje okuncane lokho engikwenza. Yebo. La emhlabeni njengoba kufika kwami ngifuna ukuthi nje ngisule inyembezi zabantu. Abantu vele sebakhala kakhulu, abantu sebathathiwe imali. Yebo. Kwenzeke izinto nje izikabengo lemhlabeni kodwa njengoba umuntu ephilayo akayeke ukuzama. Umuntu uyazama until ukuhlangana. Njengoba ngilana nina njengoba ningibona andivele nginasho ukuthi nishezi ngibona ama video. Yeah. Angiqala ukuvela kule video. Ngizothi mina uKadunga ngisaphila and ngisasiza abantu ngendlela engisiza ngayo. Yeah. Kunjalo baba. Mkhulu ngisibonga kakhulu nathi ukuthi ugcine uhambele waze wafika nakithi noma waze wasicela ukuthi sifike kuwena. Engizofisa ukwazi namhlanje ukuthi yini lengaka othe ayisukume insika izekhaya izongibona senza nakho umsebenzi engizokwazi namhlanje. Thokoza baba. Njengoba ubona lana ngiphethe lawa majida lawa abheke kumina. Khona lo mjida nakhona lo mfo wakhe. Yeah. Lawa majida ona engisebenza ngawo. Ona engiphilisa ngawo abantu kulomhlabeni. Abantu bayajabula kusukela kulamadoda ayithu wahleli lapha. Ngifuna ukuthi ngimtshele nonke kulomhlaba ukuthi uNkulu Kadunga usaphila and usasiza abantu until namanje njengoba ningibona nami. Kunjalo ke mfowethu. Mkhulu uyasho ukuthi nginamadoda phambi kwakho. Kunjalo baba. Mungangena kuyedwa ngoyedwa usichazele ukuthi wenzani lo. Kunjalo hayi asinkinga ke leyo. Lana baba njengoba ubona le ndoda omdala, indoda enkulu le. Yebo. Uyayibona le ndoda baba njengoba uyibona. Uyayibona le ndoda. Iyasebenza, inomsebenzi wakhe. Le ndoda baba inomsebenzi wakhe. Umuntu uma ukuthi unenkinga yesimali, umuntu uma ukuthi unenkinga ukuthi nje la emhlabeni izinto zakhe azilunge, izinto zakhe asihambe kahle, nangu lo mjida. Umuntu uma ukuthi izinto lapha emsebenzini khona nje izinto ezenzekayo like ukuthi abathandwe lapha nabantu emsebenzini. Kuba nje masingena emsebenzini kuba khona abantu banomona cause vele obviously la emhlabeni asijabule ukubona umunye umuntu eyaphambili empilweni yakhe. Lokho nje khona lo mjida ushezi ukuphatha umuntu ukuthi aphile ngempilo ukuthi siphila ngayo la emhlabeni kuze nathi nani nibone ukuthi khona injabulo ekhona. Mkhulu uke wathi kukhona isimanga onaso ofuna ukusikhombisa sona noma ofisa ababukeli ekhaya beyibone insebenzo oyiphethe namhlanje. Kuyini lokho othe ufisa ukusikhombisa? Baba lana ngiphethe kuncane ukuthi ngingakuvezela ngakho. Hayi uningi uncane lokho ethi ngikuvezele. Baba la ekhaya umuntu masengena ukuthi baba ngidinga usizo. Sengingena kwempilo. Baba ngidinga usizo lwemali because impilo la emhlabeni into ebalekile imali. Baba ngifuna ungenzele imali, ngibe nemali. Ngiqala siyamcheck umuntu ukuthi lo muntu mangaba ngendlela uze ngayo la esikwedlweni ukuthi udinga imali.
injanja lo muntu ngabe unayo na ukuthi ngeke ngithi wena ke hayi imali uzoyithola ngikwenza imali ugcine ufike la kumina ugcine imali ungayitholanga angikwenzeke into kanjalo ngiqala nje ukungitshela umuntu ukuthi lo muntu unenhlanhla ingakanani and then lokho ngiyabona ukuthi lo muntu unenhlanhla ungakwazi ukuthola lempumelelo ikhona la ekhaya kunjalo baba mkhulu njoba bengikhala nje ngithi abantu bakhala kakhulu ngemali bayifuna abantu imali injalo ikhona imali la ekhaya baba imali la ikhona umcebo umuntu uthola muphi khona lo umcebo onengozi khona umcebo ongeyona ingozi la ekhaya ukhona muphi umcebo mathiwa ngizofuna into ayithwala noma ngizofuna igubhu zala ekhaya baba umcebo engiwuphethe lana hayi ngizothi akunabongozi ngaphakathi angisebenzise igazi lomuntu akubulala umuntu la ekhaya umuntu uyafika lana uthola usizo lokho akudingayo ukuthi mkhulu ngidinga ukuthi ungenzele imali into engiyicelayo kwabalandeli nababukeli bonkulu kaThunga ukuthi please uma ukuthi aningizwanga kahle ngicela ningibuze ukuthi mkhulu angikuzwanga utheni bese ngicaza ukuthi ungaloko lahleka mawukhuluma nami ngicela ukuthi uthathe indlela yami because yimi umuntu engikwenza umsebenzi ukuthi wena usizakala so please ngicela ke ukuthi njengoba sikhuluma efonini ungangifonele video call anginankinga nakhona ku WhatsApp ungifonela nje call straight ngiyayivuma ke lento ngoba vele mina and nakhona futhi ngifuna ngicaza ukuthi uma ukuthi uyangibhalela imessage ngigcine ngikuzibile ngingakuphendulanga hayi ukuthi ngikuzibile ngisuke ngibhizi kumuntu ukuthi ngisebenza nabantu abaningi lokho uzothi ungibhalele imessage mhlambe ungibhalele imessage ngabo 7 mina ngiphendula ngabo 8 ntambama kusho ukuthi lapho vele ngisuke ngibhizi kakhulu ungadideki lapho ngizothi ngicele kunina ukuthi manje ngifuna umkhulu kaThunga uthi ubhale imessage imlayezo mina ngingawuboni mhlambe ngikwenzeke ukuthi ngiyibonile imessage yakho kodwa ngicene ngingakuphendulanga lokho ngiyanicela ke manje ukuthi uma ukuthi niyimisele kuyinto eniyidingayo empilweni yakho ukuthi ufunani komkhulu kaThunga ngicela ke uthenge noma i5 rand le uthenge airtime uthenge airtime ka 5 rand ungifonele ngecost straight ukuthi umkhulu ngicela sikhulume mina ngingakwazi ukuba nesikhathi sakho ukuthi lo muntu uyimisele ungifonelile sikhulume ngizwe ukuthi ukhala ngani lokho nje ngicela ukuthi ningathi mase ukuthi ungithumele imessage ngingakuphendulanga kusho ukuthi hayi umkhulu lona hayi akafuni ukukhuluma nami cha ngisuke ngibe busy kakhulu banike mkhulu inombolo singokufika emsebenzini lo balekile sizengawo la ekhaya inombolo sokala kuzo lezo WhatsApp akuzona naleyo fonela kuyona noma iyodwa nje yenza konke baba mina nginenamba eyodwa engiyisebenzisa ngayo inamba leyo ngoba vele sekubaningi abantu abathatha ama chance ukuthatha ama video ami ukwasebenzisa ngendlela nje ingayaziyo ngicela ke nakhona ukuthi nibe careful uma senifona noma lo muntu because vele kwenzeka ukuthi ivoice icishe ifane nayami so ngicela ke ukuthi uma senifonela umkhulu kaThunga confirma ngevideo call ukuthi baba sengiyakwenza ke lokho ushile ukuthi ngikwenze yandiva lapho ngizwa kahle baba sengiyakibela ngiza lapho kuwena uconfirm ukuthi mkhulu ngiyeza lapho kuwena uyangifonela hayi ukuthi soba sikhuluma ngevideo call because vele kunabanye abantu bangayithanda ivideo call kunabanye abantu ngikhulumela kwabantu bosimama abayithande ivideo call ukuhlambe sengakhulume nje ivideo call angifonele just for ukuthi aconfirm ukuthi nguwe vele angifonele ngevoice call ukuthi ngikubonile wena impela siqhubeke ukukhuluma ke ukuthi ngifuna ukuthi nokuthi baphe mkhulu inombolo abakuthinta kuzo inamba engitholakala kuyona ikhona nakhona levele iyavela lapho kwi-TV ukuthi yarawuka iyo ke inamba yami kodwa ngizothi ngiyibize futhi
because vele njengoba ngisho ukuthi ama video amengenza abanye abantu sebayawathatha wasebenzisa ngenye indlela. So inamba yami ithi 073 466 7023. Ngiyayiphinda futhi. 073 466 7023. Inamba leyo ke fonela umkhulu kaDunga wena usizo solutholile. Usulutholile. Kunjalo. Mkhulu angazi noma simaphethelweni evideo noma kukhona okuthize osafuna ukubeka noma ukuveza before siyoyigoqa ngoba sibona ngathi kumatasa umuntu obusy ngempela and kuyabonakala nendlela oyiyona ukuthi umuntu oyazi into ayikhulumayo and futhi umuntu oyimiselayo nathi uzokwenzela umuntu umsebenzi wakhe. Kunjalo impela baba. Hayi ngiyabonga ukuzwa lokho. Yabona njengamanje njengoba ngithi umuntu masefika la ekhaya ngiyaqala nokumtsheka ukuthi umuntu unenhlanhla engakanani. Lokho ngifuna ukuvezela khona ukuthi umuntu masengikhuluma ukuthi umuntu usuke unenhlanhla because khona abanye abantu banenhlanhla bazala nayo. Khona abanye abantu ukuthi vele nje inhlanhla yabo ingaphansi ukuthi vele umuntu ukuthi uphila ngenhlanhla ingaphansi. Akufane nomuntu ukuthi uvele unenhlanhla. And khona imithi ngathi ngilethe lana ukuthi yabona lo mjita umbonayo la uvule inhlanhla yomuntu noma kuthiwa wena inhlanhla zakho zivalekile izinto zakho zimnyama uyazama ngapha nangapha akulungi. Cha, fonela umkhulu kaDunga. Yabona lo mjita la ula eceni wami lo. Lo mjita uyakwenza wena ukhiphe inkinga zakho zonke simnyama kunyama konke kube mhlophe. Because nayo uyambona ukuthi umnyama kanjani. Uyakwenza into ukuthi wena uphile njengomuntu la emhlabeni. Njengoba umbona lo mjita uyasebenza. Wonke amadoda engiwaphethe la banomsebenzi wabo. Kodwa angikho lapho. Ngicela ukuthi nginivezele angithi baba uyazibona lesi sikhwama ne. Uyazibona ngithi. Uyazibona isikhwama baba? Ngiyasibona. Uyazibona ngithi baba? Yebo. Lezi sikhwama baba yizo engitsheka ngazo umuntu ukuthi unenhlanhla engakanani. Izo lezo. Lezi sikhwama siyasebenza la ekhaya. Ngizocela ke baba ukuthi nibone ukuthi la ekhaya uma ngikhuluma ngendaba ukuthi isikhwama uma ngifuna ukutsheka umuntu ukuthi imali angayithola na. Ngakwazi ngwenzele imali manje abuye naye ahambe naye. Lokho ngisuke ngiphethe lokho ukuthi ngimtsheke umuntu ukuthi lo muntu unenhlanhla. Angifuna ukuya kude lana sikhuluma ngomkhulu kaDunga. Umkhulu kaDunga bhala ukuthini lana baba lephepha? Angithi umkhulu kaDunga lokubhaliwe la. Yebo baba. Umkhulu kaDunga ne? Ngiyalithatha ke leli. Ngithatha leli phepha bese ngiyalifaka la. Ngifaka la. Ngicela nakhona futhi nginivezele ukuthi la akho lutho. Baba, khona into ekhona. Nali iphepha engilivakile la. Ngiyalikhipha ngibeke la. Khona into uyibonayo la esikhwameni. Akho lutho baba. Khona into uyibonayo. Ayakho lutho. Khona into uyibonayo la. Bese ngiyaliphindisela. Angithi akho lutho. Yebo. Angithi akho lutho la. Akho lutho. Alright. Lapho ngifuna ukwenza into ukuthi nababukeli nabalandeli bonke babone ukuthi kwenzakalani uma sesikhuluma ukuthi umuntu la ekhaya siqala ukumtsheka inhlanhla yakhe ukuthi unenhlanhla engakanani. Uyangizwa baba lokho? Ngizwa kahle. Ngilungisa ke lesi sikhwama. Ngiyazilungisa ke lesi sikhwama kwenzela ukuthi nani nibone. Angithi akho lutho la. Yebo. Angithi. Alright. Into engifuna ukwenza yona ukuthi nibelieve ukuthi mina mase ngikhuluma ukuthi into engiyenzayo ngisuke ngimtsheke umuntu ukuthi lo muntu lo unenhlanhla engakanani. So la ngifuna ukwenzela ukuthi ubone ukuthi umkhulu kaDunga ngabe unenhlanhla ukuthi angakwazi ukuthola imali na. Ngiyaya ke. Kuzwa kahle mkhulu. Ucishile ethi icamera. Hayi cha mkhulu siya. Awuyicishanga ngithi. Siyarecorda yebo. Uyarecorda ngithi? Yebo. Uyarecorda. Yes. Alright baba.
Nazi ke lesi sikhwama njengoba libona asina lutho si-empty neslip leyana igama lami ngibeke la si-empty lesi sikhwama ngiyasilungisa ke ngithatha iphepha igama lami ke leli uNkulu Kadunga ngiyalifaka la yangithi yes ba ngiyavala lesi sikhwama mina ngiyasivala lesi sikhwama ngithatha lo mtshita ngibeka la baba uyambona lo ungibonalo angazi ngimchase kodwa ngizothi asebenze naye cela usebenze ndoda ngicela umtsheke uNkulu Kadunga ukuthi unenhlanhla engakanani sebenza ndoda ngiyabeka la thatha lokhu beka la sebenza ndoda uNkulu Kadunga lo khulumayo uNkulu Kadunga lo khulumayo ngivula lokhu ngifuna ukuthi ngibone ukuba mase sikhuluma indaba yokuthi uNkulu Kadunga ukhona usaphila baba lokhu ngikhona kodwa ngizathi yonke into emasengiyenza isuke inomoya manje ngiyenza into ukuthi kube khona umoya ukhona angifuni kube kungabe khona umoya yandiva baba kuzwa kahle angithi ngiphosile lapho into ngayivala kanje la amazi la wabona acabanga ukuthi mhlambe khona something angithi ubonile ukuthi amazi lawo sibonile uyabo siyabona mkhulu alright ngifuna ke njengamanje ukuthi nalomjida asebenze umsebenzi wakhe awenze umsebenzi wakhe baba ngicela ukuthi nizilethele imali ubonisa abantu ukuthi uNkulu Kadunga unenhlanhla engakanani lapho kuwena ukuthi ngiyakucheka ukuthi ungayithola imali lana namhlanje ubuye nayo na qedile ke baba lapho baba sengiqedile lapho ngifuna ke manje nibone ukuthi la njengoba nibonile ukuthi bekunganalutho ukuthi kuzophumani ungayicime ikamera baba ngikhipha ke islip engifakile la igama lami ngeleli phepha angithi nayi yebo sayibona igama lami khona into ephumile angazi noma nibonile mkhulu khona into ephumile lapho ke masukuphuma into enje ngisuke ngibona ukuthi lo muntu nakanjani ikhona noma malini azolithola la ekhaya ngoba kuphumele imali egcineni nemali la eSouth Africa ku200 wena ungathola noma malini ngisho noma 50,000 noma 50 million ungawuthola the more imali bankulu ephuma la the more khombisa ukuthi wena ngidla kanani wena le mali maseyiphume imali ekanje yiyo ke imali ikhombisa ukuthi unenhlanhla engakanani angithi uyayibona baba imali ngibona kahle mkhulu angithi uyayibona imali le ngibona kahle baba angithi uyayibona angikhulumeke ngento eyokudlala imali le mkhulu le demonstration osikhombisa njengamanje lokuthi usho ukuthi ukutesta inhlanhla yomuntu ukuthi isebenza kangakanani noma kanjani yebo umuntu mefendi umbeni uqala kule msebenzo le umenzele yona bese ngiyamtshela yona ukuthi uzoba namalini mephuma esigodlweni kunjalo mkhulu ngiyathemba ukuthi umbukeli ubone yonke iprocess oyikhombisile
ngendlela futhi wenze ngakhona njalo neyigubhu oyiphethe baba zibonakele futhi izimanga zakhona zibonakele njalo baba. Ngiyacela mkhulu sikhumbuza abantu inombolo mase uyacela ngingaconfirm ukuthi lo muntu engikhuluma naye ukaduka. Inamba yami ithi 073 466 7023 073 466 7023. Cela ningifonele ko straight noma ku WhatsApp ungihlele ngevideo call. Lapho ngiyatholakala zonke isikhathi hlezi ngisebenza, anginalo usuku lokuphumula, ngiyatholakala, ngiyasebenza, ngenzela ukuthi vele baningi abantu sebaqalekile. Khulu sibonga ithuba since SWTV1 until ivideo elandelayo siyabonga. Amen.